kora subscribe ubone amakuru mashya kanda hano ubone notification ntucikwe. NTV Rwanda, turning on your world. Tujya bakora uko rero nakora ni mafoto yaciye ibintu. Umusore n'umukobwa ngo bakoze ubukwe butahwa n'abantu bambaye amajipo ndetse n'amakabutura bigaragara ko ari imyambaro y'ishuri. Umugabo witwa Chris Okoroyigwe wo mu gihugu cya Uganda wakoze ubukwe n'umukunzi we nyuma y'igihe gito bose barangije amashuri yisumbuye bakabona akazi keza mu muhango wo kwakira abashyitsi. Bamwe mu batumirwa biganjemo abagabo bakuze ndetse n'abagore biganye mu mashuri yisumbuye baje bambaye amajipo ndetse n'amakabutura y'ishuri mu rwego rwo kumwibutsa ko yababaniye neza. Nabo nano bambaye amajipo y'ubururu, abandi nabo bambaye amapantaro y'ubururu n'udushati tw'imyeru turiho uturongo ahagana ku rutugu. Harimo abanyamideli, harimo ndetse n'abahanzi bamwe na bamwe, harimo n'abambaye tubafashe, harimo abandi bese byacanze. Abo bose uko mbakubwira nabatashye ubukwe bw'aba bantu. Kora subscribe ubone amakuru mashya kanda hano ubone notification ntucikwe. NTV Rwanda, turning on your world.